Salam alaikum. Nauna Selli Saudani depuis Guinée-Conakry. Benen salmina on nokku ka wondon. Emenen lando sta hidon ga jam. Ka bimbi do kadi en ara sendo den yoga e tobbe. Le 26 mois 2022 tobbe waawayde be isnillahi findinde banadama e fengurna makko dam nan nawna selli ala on yewtude do e ko on nanali nawna selli ala yewtude do ko goddo go yewtaade. Je viens juste vous confirmer que vous avez un frère, vous avez un parent ido mari kadi musiddo wondo miijitaade no wondo miijitorade non, c'est juste pour confirmer fiyo waawu jogitaade konko jogidon don ngunday ko hubbungo e mum don hara ngudanninaka parce que kala waawdo jentade nawna selli ha seke arayde nge fréquence goto na fo waawi jentade nawna selli thérapie tawayi tu as cette lumière en toi, cette lumière de la spiritualité, tawayi tu es ce rebelle spirituel. Voilà, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, quelqu'un qui veut se défendre lui-même. C'est en ce moment que tu peux m'écouter. Photocopie Watala Ndiandade. Un religieux aveugle ne peut pas écouter Nauna Selli. Dammol Watala Ndiandade nani jabi. Samina Watala nani jabi. Soro todo e bawo ndiyan. Wawata jentade Nauna Selli thérapie. C'est impossible. O idéologie adna wada no wa fréquence radio. C'est tawi radio magu nangali point numéro exact yattata. Merci David Palmer d'Infatigable, merci Oumou Diallo, merci à tout le monde. Et oui, ɗoygol fof ko ɓuri hulɓinade ko ɗanninirede inde Allah e nelaɗo. Ɗoygol fof ngol ɗo hulɓini. Mo ɗanninirima jawdi, goɗɗo go no wawma findinirde jawdi. Mo ɗanninirima pijigo goddo gono wawmo may mo danninima Allah dimmo Allah nelaado Allah dimmo nelaado go aroyta innama min komi nelaado. C'est impossible, c'est impossible. Haray a lutti kus. Merci Diallo Youssouf, thank you for the contribution. You have to be ready to watch the video is to fake. Thank you very much. Thank you. Merci David Palmer. Voilà. Bebe yeton hande be wiyeton al ulama ma makobabe kadina na fu. Bebe yeton hande les vrais gourous dans la religion. Mbatu lawi jamawi no soda CD mabbe, no assista conférence ji mabbe, no soda defte mabbe, ma leñol fo no ari humi e mabbe ko be haali wo dum don sharinama kaka Allah iwri. Ils ne sont pas saints, mais là-bas, c'est ce que je veux juste dire. Certains d'entre eux ont des passés très sales. Ko wonda e mum ko hande wobbe mabbe harno e mum, ko wonda hersirde kon hande, ko wonda hersirde kon hande wobbe mabbe harno e mum. Wobbe mabbe hari ko baati, wobbe mabbe hari ko drogue, wobbe mabbe hari ko gang, wobbe mabbe hari ko shirko. Donc ils ne sont pas saints. Sa jogiti ke hibe laabi sibe maayi kada rewa be dum addi wali rewgol gabur, parce que les gens pensent que ces gens sont saints. C'est-à-dire be hollu jamaa Allah no woddi be, Allah no woddi be kambe hibe battibe. Ruyata yimɓe yetta sadakaji mum jonnaɓe, yimɓe yetta ɓiɓɓe mum jonnaɓe, yetta famille mum jonnaɓe, yetta wonkinji mum jonnaɓe, sikka ko Allah ɓe jonni. O holluɓe Allah hino woɗɗi ɓe, kanko himo ɓattiɓe. Ɓe yiyaton hande vous croyez que ils ne sont pas ça. Pour waɗi si Allah in wala tuzakku anfusakum, parce que ko Allah jeyi ɗum ɗon laaɓal ko Allah jeyi. Wota labbi wonki maki
parce que fi on wala to zakku anfusakum ta labbi wonki maki sa labbi ni wonki maki atuni na yodo wonki ngol oui ay sa wi da labi ko bure hewde ko laba ngal wonda wi itade ngal ko société on wallini comme règle ruwa sinanta goddo no inna mi da buri kar parce que mo sikkude société on wi sida mare diplôme wala diplôme mi da buri mi da juudude mi da horde mi da haccude mi da surri bandu andu no duwira non min jilbabu wangon ko don jilbabu shari no buri jilbabu oda on ko couleur jilba ma wona couleur noire c'est pas de la couleur ko goddo wiima hida buri goddo wona Allah wiima dum ko bebre ma de wiima hida buri goddo ko majjere ma de won ma wiwde hida buri goddo ko warti Allah inni wota dabbu laabugol na a laabudo kontuno tun lootago ɗum waɗa yi'e bana adama looto ha o gayna o naɓa jungo makko ngon o diifa ɓandu makko ɗum o yiya tundi ko hollugol ma hiɗa wawi kadi ɓeydude lootago c'est un travail de tous les jours ka wiwɗa an ko menen woni fedde natayde aljanna nde a tawama jakku anfusakum ko Allah jeeɗi ko wiiɗa min coñciɗi mi watti ɗin ko ɗiɗo woni shari'i ɗiɗa na shari'i ko an andi ko woni mo wona Allah wonɗa rewde ko bani adama na Allah wonma haalande ɗin haalaji ko bani adama wonɗa rewde Allah landaki ma buyi Allah ko landima ko emberetaga ma ko bani adama landima timmugol ɓe sahabaɓe ɓe nanto inde mum les gourous dans le religieux hiɓe yewta fi maɓɓe a sikkay ko malaikaɓe ma hari kaka kammuɓe wonno beaucoup d'entre eux étaient des rebelles des gangs des assassins des drogués donc wonɗa e mum ko hande tout ce que je te demande c'est d'accepter ta personne d'abord konko rewi e hoore ma ɗon hiɗa hatto jini e ɗum pour connaître la vie o drogue o alcool o prostitution o nguya o deal o mafia o escroquerie o abus de confiance non parce que tu as été ça wona ɗum ɗon woni ko boni kom ko ronkugol andugol ko e bone wonɗa yalta e mum c'est là le problème o mo yiwɗa ɗa no laaɓi o laaɓa il était comme ça ko hande makko on jamfima rosi Allah inni ka Qur'an so nangitirayno bani adama neɗɗanke ko o golli kon yawmal qiyama alano il allait régler tout le monde ici il andi ko wujjuɗa ko il andi an wonɗo wiide yimɓe ɓen tu es pro il andi tu étais un vrai voleur tu connais ça tu connais il andi ka bugiɗa ɗon tu connais donc fam hunde wotere a wawata wadde yimɓe ɓen pré fiyange ɗiɗa woni pré no you can't make someone be ready for what you are ready for a wawata parce que an a heblike a hewti ceinture noir a wawata wadde yimɓe ɓe ceinture noir parce que tu es ceinture noir ça c'est pas la religion non l'islam c'est graduel petit à petit hiɗa yiɗi coñci sorrugol ɓandu ma no Allah no yiɗuma ardu e mum seeɗa seeɗa no wonɗa jangirde noon no iman ma on woni ɓeydorade noon il faut s'améliorer comme ça ko ɗum Allah landima ittaqullaha mastatatum siko photocopie noon faalaɗa fino bimbe avec ces émotions de merde sikka jango a yaha aljanna et puis tu couvres tout ton corps et demain tu te retrouves devant même un marabout ou ou tu te retrouves même dans la prostitution parce que tu as brûlé les étapes. Islam ko aya ardi aya
islam ta woɓɓe no yarde beere no warde ɓiɓɓe mum kono ko aya ardi fi honno l'homme se transforme petit à petit. Seul le religieux te demande d'être une copie. J'encourage toutes ces femmes, je félicite toutes ces femmes qui ont accepté de se couvrir d'aller petit à petit, de ne pas écouter ces démons gourous. Hier, on vous appelait, hier, hanking, imbe bengandano nafa, surrugal ballimu. Ibe noddo yon surrugal monde, hande be wi on sur ko wonno nyedde konko cionci seytan no mari cionci. Seytan no mari cionci. Kondo ittata cionci, seytan haju seytan e cionci. Allah no mari cionci, Allah wada cionci honno. Ɗum ɗo ko cionci Allah, ɗum ɗo ko cionci seytan. Allah waɗa cionci honɗum. Dieu fou quoi avec ça? Seytan waɗa cionci honɗum. « 99% des femmes qui se prostituent au royaume saoudien sont voilées. Donc on a cionci ɗi. 99% rewɓe wonɓe yeyde ɓalli mum Saudi Arabia ko buumiɓe. Hijabu shari ɓe watti très propre. Hein? Laissez les gens aller doucement dans leur vie. Laissez les gens faire leur choix. You can't make someone be ready for what you are ready for. Awa tafi an ahebilike hande. Ahebilike hande, ahebilike imanu ma hewti yettugol ceinture noir. Wa ala hay ceinture blanc. Yo chowto o diwa ora jetta sen. Mo foti woli bay. J'ai vu des femmes voilées, ça fait pitié devant des yeso bileɓe hiɓe jeejude ɓe wallan jinna yalta ñanna yalta yan parce que ils ont brûlé les états ɓe ala iman. J'ai vu de ces femmes ɓe ƴetta e ɓura noon ɓe molira enɗi maɓɓe ɗi ɓalli maɓɓe ɗin ko talkuru. Sa jokki bane adama harata o yonata ko wadda o yonata. Ça je te le dis, va doucement avec ta religion. Ko yahirana seeɗa kon ko ɗum hewtoyta, ko ƴettira dow kon ko ɗum timmata. Si tawi kanko mo waɗi pere yo ɓuttinane, si tawi kanko himo towna yo ɓuttinane. Va doucement. Ne rentre pas dedans sans s'éduquer. Il faut s'éduquer. Jangu kala ko gandal ngal nabma e muɗum goɗɗo ala ko convaincre yeso to ma ko hulɓinira yiite jannama ma malaika ma jinna. Haaju seytane ala concon. Ko an haaju mum woni conco. Haaju Allah ala conci, ko an haaju mum woni conci. Ekkite ɗaɓɓitangol hoore mum, ekkite haɓangol hoore mum probléme ji mon ɗin ko alda e wullitagol yimɓe ɓe, ko alda e habboragol yimɓe ɓe. No wallito bane adama on nde wawata famude ko ndu woni aduna. Apprendre à lutter seul avec tes problèmes. Wallitotoma fiya waw andude ko non Allah mo wonɗa rewde on Allah mo wonɗa rewde on wona o bani adama. O ɗaɓɓa an ya timmu.
non Allah mo wonda rewde o na o bani adama ko cernojo ma on dabbi yatimmo kanko na don woni ko dabbirma ko ya hulumo embere taga alhaali mo wonda e mum mo andi ko gaynata ko kanko Allah mo andi ko ha honto ko kiloji jilu wawata seppude la spirituel dasari mo andi ko ya nundu hakkunde ma e makko c'est pour toi ko dum o watti mastata tum parce que fo fotota ko do wadi sa jangi qur'an a jetti bagara ari hanas ay bay fam wiete do premier degré ay be duday be tajoto la ben duday sa jettoyimo kadi bagara arti kadi hanasi ay bay formation wiete do deuxième degré a sennindira hande kadi ko hombe habete ko hombe habeta sa jettoyimo troisième phase bagara arti hanas firo hara ko antiri woni firte donc andi jaka ganyo ko angido ko jaka goto wona ganyo ma ko an woni problème mo andi jaka iblis c'est pas lui c'est toi le problème ko don non data ta seda ko don wata huwundirde yimbe be ko don wata huwundirde ledde de kulle de ko don wata sendindirde umuru dunya wi ngurdam adna yanko e umuru dini ko don wata sende vie privée et vie collective ko don wawata sendindirde ko honum farlima ko honum farlatima ko don wawata andude halfinaka yimbe be ko don wawata andude yewtore cernojo ko yewtore cernojo na dina dina kanko ko wahina wona fi yewtere hinde laba ko de dina na de dina ko moni yewti do ko no laba na wobe me na dina ce sont mes pensées est-ce que to dum no si goddo yewti inna ko yewti ko wona dina ruwadi hande julbe ben c'est-à-dire be wadi julbe ben je ne peux pas comment l'expliquer, des malionnettes, des personnes qui ne peuvent pas réfléchir. Kaira jullo no hersira ko hersirta no hersa c'est no hersa, c'est-à-dire qu'on hersa parce que hersugo po iman jeya mais hersa gon ton ko nafi ganka kondu woni hersa harana o hersa gona de hollede hersir dum kon woni hersa doaka wiete kan hersa c'est quoi ko ginagol ko suudagol ko nyentagol soodo e baawo ndiyam ko nunnugol samina wata na kala ka yaare ko wadugol faaleji cernobe e karamo kobe ko na dum woni hersa salagol bandugol gita mon en fonda na dum woni hersa ko wiete kon hersa ko an jullo ko ta jabu alla yiye ka tongamma c'est tout tawahida hersi wota yaw daroda ka alla wi a darota ko c'est tout non hersa ko iman jeya ko wota jabu fiu nangeda ka alla wi wota daro kono babu bay ko dina yimbe be jokka dare ko wiete hersa hande dare ko wiete hersa goddo wadi haajo waga ni nyawri ke dépense inni hersal mawdo ma ya wallini nagga inni hersal
har mu ɗiɗi nga yaha e mum haɗa ɗiɗi nga yaha e mum ɗum ɗon na probléme ɓay ala ka yiyede ko nafigan ka hersa ko wiyete vrai hersa wota jaɓu few Allah hiye ka o tongamma ko ɗum woni hersa luttu ko fof ko penale Merci Ousseinatou, merci Maïmouna, merci Mokhtar. Allons-y dans la spiritualité, dans l'éveil. Merci Aliou Diallo. Arayenwi. Merci Mamadou Wouri Diallo, Heriba depuis l'abbé. Binta Diallo, merci. Amadou Wouri Show. Ɓeɓe on ɗon yiwde hande ko kohoɓe amen ko ceernoɓe amen machallah teddungal no wodani ɓe mais ta waɗu ko hakkille ma hiɓe laaɓi woɓɓe maɓɓe hay ko vrai bandi salte ɓe ɓurnoma bandiyaga o ta o tigi faminkinoma Allah no landima ɓuritaga ma Allah na bani adama Allah landaki ma la perfection yo timmu yo won super non den to man pas dum do ko sheytana dum do ko Allah ko beppale ta goto hulbinire des conneries comme ça ils ont été plus sales que toi ils ont été plus sales que toi. Tout ce que tu dois comprendre, Dieu est avec toi. Wana adun kon ko wonda wadde wana adun c'est ko sai ko ala hali ko circonstance jango da way wonde habo hodum tu es un drogué, tu es un prostitué, tu es un dealer, tu es un escroc, tu es un menteur jango da way wonde habo hodim piji no gasa Allah ko reunir ma et mou c'est pour aider d'autres personnes à s'en sortir. N'écoute pas ces gourous qui font paraître comme s'ils sont purs, plus sales que eux. Parce que comme Nyamata, qu'on ne sait pas le fruit de leurs mains. Si ben Nabalima est perfection et Timugol, tu ne vas pas rester à Walutataka Hogoma. Si ben Nabalima ka Hogoma, Awawa, Bewata ma exploité. Quand un artiste est invité et sollicité partout, quand ça un artiste yotawata, imo, faut no fala mo yude, faut no fa, ko tumata ko jokki ko no dudi. Embere imbe ko jokki goddo ko embere dum o mari arsike, l'argent c'est toi. Jawdi ko bani adama. Ko a jawdi sanati e hoggo goddo o sirete hino ko Allah nodduma e mukko hino ko Allah nodduma ittaqullah hula mastatatu embere taga ma taga ko marnoda hankin ko wana on taga marda han no wa wonde hankin ala taga hande da martaga no wa wonde hande da martaga jango tawala taga Allah non dardema no wa tension courant mais bani adama na ton woni bani adama o terto takuma fodde a wona ali malaika les possible sa woni kadi malaika o yaha yo ndara o inna no do dumannaki on oili seda c'est l'homme qui vit comme ça. Il ne sera jamais satisfait. Allah non, Allah c'est pas comme ça. Sa joni kaka joda do joni
juste un regret en Ninchi, tu t'acceptes juste un regret. Quand il t'accepte. Ni seconde, il vient vers toi. Njoda tu nincha, akitar golden den tawdi, mais en Ninchi, il vient vers toi. Banana ma wada wadaki. Ko wada wadaki. Et ko wada tak. Parce qu'il faut que tu restes dedans. Ma ya tawe Allah inna min moi je suis simple. Min ko mi kido. Milanda do ke ma ko jokata. O milande ma tubu rutura. Milana wijjan malaika mitagal mi wadan ma malaika ko min wadi redu e ma ko min wadi awra e ma mi da andi ko min wadi redu e awra e ma Voilà, yettendo toɓɓere ɓen yewti fi les sœurs voilées rewɓe buumi ɓe yalla wawi ɓe Allah hawrindin ɓe muudi ɓe wawa ɓe tankade conci maɓɓe ɗi. C'est pas facile parce que dina kan no buuma. Et je vais vous expliquer sur la voile di conci. Je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui pour vous clarifier dedans. Je vais vous expliquer quelque chose pour vous clarifier. Sa naati ka nder Qur'ana hino no Allah yewtiri non fiiɗi coñi. Windi nelaaɗo on haalan sonnaaɓe maaɓe ɓiɓɓe ma ɓen ɓiɓɓe ma suddiiɓe ɓen e worɓe mana e rewɓe ɓen worɓe gomɗin ɓe sike ɗo yoɓe surru balli maɓɓe ni yoɓe cippin coñci ɗinge ma sike ɗo no woodi toɓɓere buumande nder ton kon non nden toɓɓere buumande ndarno ayam wardino les femmes du prophète sonnaɓe nelal ɓen e sonnaɓe luttuɓe ɓen na goto. Je vais vous dire ça aujourd'hui. ɓiɓɓe nelaɗo ɓen ɓiɓɓe sonna pardon, les filles du prophète ɓiɓɓe suddiɓe nelaɗo ɓen e luttuɗo ɓen na goto. Honɗu naɓe goto. Si tawi nelaɗo eten prophète ande sonna makko ɓen c'est des exemplaires ko ɓe jikkuji ƴettete e mum. Si tawi le prophète un prophète ko o prophète hara ɓiɗɗo makko jiwo ko ndareteɗo ñembine ka yimɓe ɓe. Mi fillito ɗujo ceernojo ko on waɗi ceernojo si mo noddude ka diina si sonnajo makko on surrali ɓandu makko ɗum haray o ɓuttina parce que yimɓe ɓen no ndarude banadama ko ndaro joni an giɗa wi'ude men yo min waɗu hunde kaari koko wiyata ko mo waɗata in sonnajo ma on le surrali ɓandu mo noddeme o sus donc buyno buumi rewɓe mum ɓe à cause de ça joni noon darno ayawa ngal ardino ici c'est très important. Wi'u sonnaɓe maɓe e ɓiɓɓe ma jiwɓe ɓe e sonnaɓe ɓen worɓe gomɗinɓe des hommes croyants. Andi sonnaɓe noddaka ɗo boy taw ko nodda ɗo ko sonnaɓe ɓen worɓe gomɗinɓe fi hon ɗum ɓen worɓe gomɗinɓe par ce que ko coñci danketeɗi immorde hombo immorde gorko. Si tawi sonnajo on sonnaɓe worɓe ɓen noddaka yoɓe gomni ɓaysi Allah
sonnaɓe ɓen worɓe gomɗi wona sonnaɓe wi'adi daaru yewtere nde Allah no dalɗo sonnajo hay goto par ce que mouradu ndum ndu wela naɓude e ɓaawo gorko gomɗin c'est pas facile ko golle mi fillito kumpoye ɗo wona ko buumede bimbe kikiɗe ko debbo hombo nodda ko debbo on gorko gomɗinɗo ko hombo non gorko gomɗinɗo ça c'est un vrai travail on gorko gomɗinɗo ko on tawɗo no wawi noddude sonnajo makko on e tawhid ha tawa sonnajo makko on yahata yeeso bilejo o inna ko mocco Allah nanduno ɗin ɗon coñci ko libasi tagwa wona coñci surri ɗum ɓannutu ko coñci tagwa kulol ko yo tawno yaadi e kulol ngol ça c'est la spiritualité ko suuɗi kon no tawana to le produit et son contenu si tawi deb sonnajo buumike hijabu shar'i hijabu mo wonɗo wiide hijabu Allah machallah so tawi gorko makko on wona gorko gomɗinɗo ko on sonnajo yiyata no jippina wuureje no ƴawna o ko jokkerenɗa no dogawa ko feeti si tawi sonnajo ƴettiɗi coñci moodi makko wona gomɗinɗo ko o sonnajo ɗo yiyata bumagol makko ngo ko inde emo jungo bandi ko yiyata e jungo baatini donc hino ko won ton ko coñci ɗin wona fi yoɗi haɗe jeeno yoɗi haɗe wujjugol non c'est ce que le religieux pense ko ɗum waɗi anande ɓen hijabu shari yo wonuni qualité yo wawɗo ça c'est des conneries 99% des prostituées au royaume saoudien sa yi bumande maɓɓe nde machallah taway no timi mais no haɗe mo jeeno c'est son métier même o naafi ɗum coñci ɗi gaddira mi haalna on ɗo hannde ko honɗum waɗi si ɗi coñci ari ko honɗum waɗi les arabes porte ce qui est noir Allah kañum ko wi ko ya surru ɓanndu ma ndu si goɗɗo innima couleur ɗum ɓale na couleur moi la couleur noire m'attire plus que toutes les autres couleurs min couleur ɓale ça m'attire c'est pas ça ɗi coñci ɗo ko honɗum Allah wi'iri ya waɗuɗi c'est tout simplement ko fiya andite ko a gorko ko a sonnajo gorko gomɗinɗo an kama jeeno ala kama nga ala kama jonnin numéro ma on ala kama hiɗa laba ala kama modi ma heɓi chance ala ko fi c'est comme les prostituées andi jeenowo no anditira debbo jeenowo partoy koy o watti koy si niɓɓi joni ka laawol debbo jeenowo wattande makko nden e debbo mo jeenata na gotum ko honɗum waɗi si orange gollo maɓɓe no watti coñci ari ba coñci c'est pour une reconnaissance ko honɗum waɗi mbileɓe ɓe wattoto coñci tuunuɗi waɗaɗi ga sin c'est des tenues ko honɗum waɗi si Allah inni ya surru ɓanndu ma ɗum ko fii o ɗaasi o wi'ima o andita an ko a sonnajo gorko gomɗin ko fowno wona wiita yane jeenote hiɗa wattoɗi jeena hiɗa wattoɗi wujja si tawi ko wattimma ko ngala toon tu peux le faire ça je vous le dis que personne ne vous dise ouais j'ai watti que couleur d'or c'est ça non oubliez tout ça
Oublie tout ça. Maintenant, on va parler sur la couleur noire. Atto sonnaɓe julɓe ɓen wattade ɗi conci ɓe tawɗi no wattede Madina. On bonnoɗi wattade sonnaɓe alyahudaɓe. Surrugol ɓandu na an fuɗɗori. Donc aya on cippi tum ɓe anditi directement. Voilà, ce sont ses habits. Atto julɗo wi'ede ya surru ɓandu maɗa, julɓe ɓen no anditirayno sonnaɓe alyahudaɓe ɓen reeniɓe ɓen ɗin ɗon conci. Pas de différence. Pas de différence. Je répète, atto ɓe wiide ya hooru, julɗo atto wi'ede yo hooru, a farlama hoorugol, hiɓe anduno alyahuda no hoora. Ɓe wonduno e maɓɓe Madina ɗon. C'était eux les religieux, c'était eux qui géraient tout ce qui était religieux. Al-Yahud. Allah landima ko ya surru ɓandu ma ndu. S'il y a une couleur dedans, c'est ko yiɗa. Mais na farilla. Si toi tu préfères la couleur noire, je respecte ton choix. Mais si l'autre préfère la couleur gris, respecte son choix. Ça n'a rien à foutre avec la religion. Fi on ɗum si debbo ƴetti conci ɗin tawi ko sonnajo on gorko mo gomɗina, ya deux cas qui viennent, soit dewgal ngal bona, ma soit sonnajo wona copie naafiɗi ko o accepta ɗum ɗon fi yo ɓutti wata yawta ko ɗum waɗi si Allah noddi sonnaɓe ɓen worɓe gomɗinɓe e yettugo conci ɗin. Parce que ko golle, il faut un travail, il faut une vraie protection derrière cette femme. Si tawi goɗɗo no maƴude ƴette parce que lui il gagne du temps, il a quelque chose à bénéficier. Si dewgal ma ngal boni, tu vas te confier à lui. Si golle ma ɗen boni, tu vas te confier à lui. Si aduna ma on jiibi que tu vas te confier à lui. Et finalement il va te dire yona konko waɗɗa ɗo yonata ɗum ɗo ko cheytane jeyi, ɗum ɗo ko Allah jeyi, de merde connerie comme ça. Cheytane no mari conci o ittadi honto ko on ɗum cheytane watta conci. Cheytane est devenu un dieu chez vous sans se rendre compte. Cheytane wonti Allah kam kala ka waɗan ɗon Allah geɓal yiɗon waɗani cheytane geɓal sera ɗon ko amma geɓal alma geɓal. Cheytane c'est qui d'abord? Koko lui, cheytane peut être toi. Kala ko murti ko ɗum wiyete cheytane. Ta sikko ko jinnawi woni ɗa ko goɗɗum woni arde sownoma. Non. Ko kala ko murti wiyete cheytane. Ça woni un gourou qui ne travaille pas, qui vit dans la religion, qui bouffe les gens, quoi, shaitan. Parce que goɗɗo gollata ha ko woni windude baraji. Kala fuɗɗinɗoma haalande ko landoma siko kanko woni windude yo holle ko yel marra. Ɗon yiya ɗo yimɓe buyande machallah sikkon ko bombe cordo, ils sont mieux que vous parce qu'ils travaillent pour gagner leur vie au moins. Allah no yiɗi gollo gollitiro juuɗe mum ɗen hakkille mum ɗen fi nguure mum di habbortoɗo yimɓe. Iɗon yiya ɗo yimɓe buy sikkon ko yimɓe aljanna, c'est des hommes d'enfer. Wona Allah wona bani adama na calcule ji mon ɗi o jogi.
urana on o ndarorgal qad ja'akum basair ko pellet ari on ndarorgal mam innen ton ko lineji ko basarde uranan ko non way basarde iwde honto ka Allah faman absara kala yirdo de fali nafsi ko wonki makko king o yira o yan kanko je ay ko Allah wi ko fali nafsi c'est la spiritualité ay no windi don kala yirdo ko jama on o yiyani kala yirdo ko musidal makko o yiyani kala yirdo ko association no faman absara kala jabudo yirde de wa joni si goddo yi ka nyawndo be gite be jonni mo lineeti so yiri kun lineeti ko kanko mari nafa ka ko docteur mari nafa fali nafsi faman goto wono amiya wumidulo fa alaiha no fawi sa yetti angal lineeti wala wadi kole maggal a wadi kol minute maggal a kuuli kaydiji ko hoore ma wadanda dum fi hon dum bawa wadde dum a dabbay ko jogo ko a jabbay ko jogo no ma tugurdu ko dum hebi buyi e meden hande ko en dowetebe e hino burana on kono hiden dowede hani mo dowi ma non ko kanko andi ko don manabdu shukkay dowaybe bumbe be si be inni fi sabilillah si 1000 francs jonnama be wada be jonnay bundon si 500 francs jonnama be jonnay bun si 10000 e 20000 jonnama bundon yataade kala ka wiya fi sabilillah immotodo nangadi on bayanga alaado 20000 e 10000 yataade mi fillito qad ja'akum basair pellet ari on ndarorga lini to wala bunga pos min rabbikum dum do no inde goddo no halado ha inde ne laado halaka ko min rabbikum rabbiko ko jeyon kom catalogue ngari joma oto wal mojjinno machine wo takkay don catalogue si a jangi ko konje sa jangi ko e sa landa to yimbe be di telephone ji di sodete ataway catalogue gunno do kono haaju men ngala wayi de nodda yimbe to ndarani rando di banindo cuku o hendo yaltina mbudi maade wondi tonne o yetta koddi ji maade nyando fala o pirata parce que ko ndu wadda fa man amiya kala wumidudo fa alaiha on bundan ka kuma on nagge yagal ma on dammol yagal ma tu vas payer na do goddo go nyande wala jogi telephone no baby runda o jodina ne no harmi no dagi maintenant tu es en train de souffrir islam nano harmi no dagi to ko anyano ton ko hidano ton ko tertano ton darurano ton o memata to no harmi no dagi si sofi ti va sauter si sofi non ko shaytan non kasali non c'est toi qui va pourrir ko an jonni mo tugor ndo indi gitede ngayata hida adana qur'an no yonata hida adana qur'an basaira wida yonata ndo yonata fata waji gonto ndi nabete haka yite hida do habude mijoji mani hida do habude kanen holareji mani tentini non si tawi ɗin mijoji ma ɗin horam hiɗi noddude ma e hayfingol ngurdam maɗa hiɗi noddude ma e wigol ko waɗɗa ko yonata hiɗi noddude ma e wigol ko a bonɗo hiɗi noddude ma e wigo a nato e yiite ko goɗɗo naati ngo miijo e ma aljanna koko remete yiite koko remete si tawi a remi ha nokkugo a andi ɗo remaki hiɗa wawi change ka soñugol ko ɗo gandata ñande wo ñande ko remuɗen hiɗen soñude hiɗen remude goɗɗo ko wonɗa e mum kon hande koko remnoɗa ko neyi
si tawi welatama sanjure ma ɗum merci Diallo Lamine maɗo ko honɗum hewtini e o alhaali mo wonɗen hannde ka tawata ayiye leydi fuu ayiye gabila fuu ayiye ko ɓuri heewde e leƴƴi hiɓe tampi hiɓe sa'i gurdam maɓɓe ɗan ala sanjude ko honɗum hewtinen ɗo wona dow wonde Allah ko criminel jo wona dow wonde ko wonɗen enen kadi sen duuyi ke jabotako c'est parce que hiɗen jokki nagge nge hiɗen jokki nagge nge anani ɓe haala ka qur'ana nagge ka taari bagara Allah haala fi nagge sa yehi ka qissa annabi Musa alayhi salatu wassalam e koto makko e Samiri ananay ɓe haala fi nagge sa jentike vidéo ji nawona siɗo ananay mo nagge nagge. On va vous expliquer un peu l'histoire l'histoire de la vache. C'est très important. Mais Allah ndo taari kam rabbiɗo ko fi nagge a jangi bagara mais tu t'es jamais demandé Allah no heewi ka yewta fi qur'ana nagge 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 nagge. Mais il faut rentrer dans la spiritualité andi nagge no weli hoolordo fi wonɗum a ɓiray jañe ɗen a meltiray sundu guringil a ñama tewngu a ñama galaɗin a waɗay bijuji nagge no weli hoolorgo mais c'est un danger wonande on hoolordo nge. Merci ceerno Belalo. Arno e hoɗo arno e koɗo ɗum tawi famille gono ɗon ko nagge wote ɓe mari ngeɗo nagge ko ɗo ɓe ɓirata bimbi o bimbi ɓe koɓe ñama ɓe ɓira kadi koɓe yeeya hiɓe wuuri ɗon famille goto hiɓe ɗon hiɓe curum hiɓe jogui nagge wote pet bajji ɓe inna nge nagge ɗo momore bimbi o bimbi enna momore nge ara ɓe ɓira ɓe yara ko ngeɗo ɓe hoɗira goɗɗo yimɓe ɗiɗo ari ɗon ceernojo e talibajo makko. Ceernojo on lui il est spirituel, c'est-à-dire o woni no ka diina ha o woni spirituel, mais talibajo makko on est toujours religieux. ɓe weeri ka ɓen jamma goto ɓen jonni ɓe kosam ɓe yari ɓe tawi hunde ala ko ñaame sona kosam ɓe landiɓe ko honno wuurirɗon ɗo ɓe nguure wernde men e indi ɓe machallah meɗen weltani Allah subhanahu wa taala e mo arsike men ɗo nagge ko ɗon min ɓirata min ñaama min yeeya ɓe welti ceernojo welti moƴƴa ɓay yiɓe humi noon nagge ngen ka yaltirde saare ɓay ceernojo on e janganakujo makko on hewti ka waynto ɓe weltodirani moƴƴa ɓe yoɓini ɓe kosam seeɗa ɓe yeehi ha ka ɓawa saare ɓe tawi kum nge nagge no haɓɓa momore ceernojo on wi janganakujo makko on dampi nge nagge nge yaha ka fammere ley to nge maaya janganakujo ñaɗum ɗon hawñide kono ɓahi goɗɗo yeddata ceernojo mum janganakujo on yeehi ɓernde mum nden no ɓitti o nangi nagge ngen o welli nge ka fammere ley to nagge nge yeehi yani maayi ɓe continue voyage maɓɓe ɓe yeehi oɗo janganakujo himo ani mo maapi mo andi ɓe yeddi Allah subhanahu wa taala tuma o juuli o toro yafafi tuma o juuli o toro yafafi himo maapi himo ani wonoy ɗon e nder duuɓi joyi joni noon e ceernojo on kañum feƴƴini no lutti janganakujo makko e nder ko jannata yimɓe ko o inni joni yo yiltito e ngon hoɗo ɗon o ɗaɓɓita on famille ɗon ɓayi mo waɗi bakkato mawnuɗo o yaha o toroɓe yafa fi o torono kadi karamuko makko yafa fi o andinaɓe ko kanko waɗno o immi o ari o tawi o yiɗen galle o yi geloɗi o yi jawle o yi dammi o yi otoje o yi courant o yi nema o yi cuuɗi labaɗe o inni woyi no gasa ɓeya ɓe tampino ha ɓe yeeyi ɗo ɓe haɓani
o ɓeydi noon mafaade kono o ɓatti o inni yo aro lando ɓen ɗon ɓen haray patron ɓe sohduɓe ɗon haray ɓe yeeyuɓe mo ɗo ko honto yaari o ari o ɓatti tun o yii gorko mawɗo o anditi ndaara hande ko tigri werno noon o yii sonnajo makko o yii ɓiɗɗo makko go o inni on anditilam ɓe ni min anditi o kono rewno ɗo hitande kaarire min werni o min fandi on kosa ɓe inni mi faamali ko honno ɗum ɗo woniri ɓe inni alhamdulillahi hari meɗen marno ɗo nagge wote nge min ɓirayno nge maayi ɓay nge maayi après noon hakkille amen ɗen finit min tampi min tawi yo min ndaaru laaɓi goo min naati noon e remugol min naati e yungagol min naati e yeeyugol min kala emin naati e business ji min tawi jaka warugol ɗum ɗon ko neewa. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. O tawi kanko janganakojo wontuɗo karamakojo o ari o tawi jaka ko kanko woni e faljere wona karamako makko buyi e men ko ni way buyi e men ko ni way hiɗen sikkude ko jogitiɗen kon ko yurmede Allah ɓe ceernaɓe men ɓe jangɓe men commerce men o fon Allah ko o gooto hoolorteɗo o yiɗa ya hoolor goɗɗum ngo gootum ko kanko tun hoolorta gootum daɗa ko lutti kon fof jogo sababuji ɓuyi an ka gurnama andi ko ɗum hoolorɗa ko ɗum ma tampin hiɗa sikkude si an tigri a yehi a yiidi e fournisseur jom moƴƴata ko be goɗɗo ɓiso hakkude ma on ɓisiɗo hakkude mo kanko woni ma siiɓade ñande pottinɗamo a yiida e fournisseur ɓe sappo suɓoɗamo hombo ƴettanta hiɗon sikkude ɓeɓe wonɗon wiide les religieux ko kamɓe woni hakkude mon e Allah non Allah ɗaɓɓayo goɗɗo wonu hakkude ma e makko par ce que ko addayma goɗɗo ɓisanoki ɗum tampinali ma sona konko jogiɗa tampinali ma sona konko hooliɗa oɗum goɗɗo yo wari sansugol diina wari foin kiɗa jogii diina landota hoore ma siɗa jogii diina sa gayni andude iɗa jogii diina lando hoore ma siko an jeyi Allah koko kafa Allah koko kafa si andi koko kafa a ƴettay ko makon waɗa ko makon tertoɗa yimɓe ɓe kamɓe kadi ɓe yaaka Allah ɓe ƴetta ko maɓɓe tampinalima sona nden hunde wotere nde yowitiɗa e mum gonɗum waɗi si taximan no tampi ko oto ngotungo holori ko ɗum tampini taximétre ko oto ngotungo holori arale goto Allah kala holorɗo goto ngo wattata makka c'est ce que le religieux a compris souffrance ɓe o famille ɗo ko nge nagge il faut éliminer cette vache souffrance maɓɓe ko nge nagge il faut éliminer cette vache ko wana noon annabi Moussa alayhi salatu wassalam e ɓe ka laana ko laako gotum ɓe hoolori hiɓe sikkude adnan lutti yungagol laakun kun hiɓe sikkude no naati o waɗi ayibe makko vous êtes malade buye mon sikkuno wuurata ɗo wata wuurde ɓaawo ɗo wata wuurde ɓaawo a seedi e makko ko honnu wonton a yalti e ndi leydi a yalti o entreprise ko honnu waɗi nangue arali ko ɗum wonma warde ko hunde kari ko Allah tumone a heɓata ko lontinira ko lut ko fa lontina ayata goɗɗo lontina nene mum ayata goɗɗo lontina ɓe mum
ayda gonno lontina ɓiɗɗo joboti ɗum min no heewi kam mi yahata ɓenna bon aray haldama fottama hunde kam minna mi watta fiyonno miɗa tawano fewndo haldete fotte ko mokobaɓe mokobaɓe homɓe minnam mokoba ko wiwɗa haldama fotta miɗa tamme mi tawano ka fewndo haldete fotte. Je suis pas obligé de suivre ces genres de bêtises. Kala ka yiɗa jamanu mawɓi il faut se demander ko groupe hombo tawaɗa kaka dammi tawaɗa kaka ka bonoji. Sa fala ka tawede ɗiɗo ɗiɗi kala haldi fotti yaltoymo sa profitaki kala ka jama mo lando sa profitaki. Pareil. Le religieux a toujours peur de l'enfer. Dans la spiritualité, tu comprendras que l'enfer est à créer. Voilà. Dans la spiritualité, dans la spiritualité, le monde ressemble à ça. Donc il suffit juste de contrôler ta main. Ta hulu labi king. Hulu jungo mango. Contrôle. Ça contrôle labi king. Voilà, c'est le paradis. Hein? Ko ala. A défiré. A tartoray. Hein? Contrôle ta main, c'est ça la spiritualité. Self-control. Dans le religieux, koni, wota hulu jahannam, hulu jungo mango, hulu kaunton na nabde jude mane. Contrôle ta main. That's all. Si yite ala no menda sa defay. Singe nange ala no awurata. Kala ko Allah tagi no marina fore. Control your life. Yalti hodorgol bingoto. Ko modi an gabingan. Ko magasin ngo kojo kaja. Ko kojo. Ko dum iway dum tum feta. C'est l'enfer total. Allah idado. Hino dong ala dong sawaw. Ko ngeen nagge ɗo haɗuno oɗo fami heɓa ko faala ko ngeen nagge keɓe woni weltoranade Allah. Allah no yewti ko hewti no heewi ko yewta fi nagge kono aray tum janga won feƴƴi. Merci beaucoup Amadou Bari haray ka lannode yewtere men en yewti ko wonɗum woni hersa on woni guru wiabe no labi, mais dans ta tête si tawi tu as tes côtés obscurs, ils ont leur côté obscur aussi. Bon en yewti fi chonci shari, c'est important. Si yahanaydi moi je t'accompagne petit à petit, fuɗɗora petit à petit, c'est-à-dire fuɗɗora orenden si tu veux, il n'y a pas de problème. Après tu descends un peu no imanma on yarde non yara. C'est comme ça que kolum don wawata battinde sa cewtike ton copie a ukkike ton ayawe ha fuddoda jouer des jeux, ils vont te dire bon c'est pas propre, tu dois prendre ce qui est propre et pourtant on devait t'appeler à venir petit à petit. Anda kadi le prophète n'a jamais aya on cipaki prophète on yeso di cioncini ngari inni watte, il n'a jamais fait ça. Bayi aya wangal cippike aya wangal kadi ko seeda arti. Tout le monde avait compris que finalement les femmes de prophète devaient se couvrir. Non nous woni ardirde non ko seeda arti, seeda ardi ha les gens ont compris. Donc bayi kadi ari le prophète
il les a donné un choix o joɗɗinno sonna makko ɓen o suɓini ɓe o suɓinno ɓe et ils ont fait leur choix. Quand ils ont fait leur choix, ils ont pris. Goɗɗo inni hino dépense on hino nigabo on kuffar, ça c'est pas la religion. Allahu akbar, hino dépense. Allahu akbar, hino dépense hino nigaba. Allahu akbar. Ko ɗum waɗi si naafiino ɗum ɗi katina. Et puis cette femme se retrouve devant un magicien, tu es étonné. O ko mocco no wulla no jeeja no inna no gera no fiiɗa no, parce que an ala iman déjà a fodda e on debbo wattotoɗo ɗin. sa ala iman a fodda e debbo buumiɗo, parce que a waraymo a jiiɓay gurdam makko ɗa, a bonnay fi makko, a halkaymo. sa ala iman a fodda e debbo surruɗo ɓandu ko coñci dankete, wona coñci nder suudu kadi. sa ala iman hay ka danki ɓe nguma wattotoɗe, parce que tu vas recevoir des étrangers même ka nder suudu ma. sa ala iman a fodda e debbo, voilà, c'est ce qu'on ne va pas vous dire. iman non wona yaltitande den, na yaltitande den de andoto siɗa mari iman ɓe nguma ande andoto ka golle kadi andoto. so yiyama ka mocci andoto, so yiyama ka mbir andoto, so yiyama ka wureje jane andoto ko honɗum ni. Le prophète suɓinno ɓe aya on cippike joni ko honno wiwɗo. non, là il dit je ne vais pas vous obliger. Quand même sonnaɓe am ɓe ko ni duwa wonirde, ko honno wiwɗo. ɓe suɓi Allah e nelaɗo makko. c'est ça l'islam. wona islam arrali pour fiyo ɗuuɗe. Islam n'est pas venu pour ça. fiyo ɗuuɗe majorité 1 milliard musulman, non, jaman ɗaɓɓa ɗuɗugol. wallahi jaman ɗaɓɓa ɗuɗugol, yo tawtun ko jaman c'est suffisant. ko kaaƴe ɗaɓɓi ɗuɗugol, ton goto, ton ɗiɗi, camion wi ladde ɗo hebbinen ɗo, no jaman ɗaɓɓa ɗum. donc une femme ɗan sonnajo surruɗo ɓan man ko a jamarre, mais a duwaka wonde e jungo mo anda valeur ma. sa woni jungo mo ala anda valeur ma, o yeeyete prix jandi, o yeeyete prix jandi. o kanko siri ɗo to e maka mbileɓe ɓe, kanko tigi ɗum ɗo na mere de naati yalti. o wata dankare coñci maɗi, a wattotoɗe hay ka nder suudu, wona coñci nder suudu no, a wattotoɗe kay ka nder suudu, ka danke a wattotoɗe. o seppinte ka wata seppude, innata ƴaw moto o seppinte ka wata seppude, o warete ɗo ya taw dan lara o sayima, là c'est terminé. Donc nous encourageons toutes les sœurs qui ont accepté de prendre ces habits avec iman d'aller doucement. wawayma wallitade ko sa yaari étape par étape, parce que chaque étape mo diwɗa yiye lorram, chaque étape mo diwɗa yiye lorram. parce que wona a debbo prophète parle toujours à ses femmes. wona a sonnajo ɓen worɓe gomɗinɓe ɓe parle toujours leurs femmes, il leur explique tout. honno tawiɗo woniri qui sont les mauvaises personnes, ko honno doit. Voilà, si tu es une femme wona bemma na kotiraɗo ma na moodi ma woni ko andi fi tawide, toi il faut aller grade par gatta jeddo guurujo no fina bimbi goto cowto inna ɗum ɗo ko seytane jeeyi, ɗum ɗo ko Allah jeeyi. sortez dans ces conneries là. Il faisait partie des personnes les plus sales de la planète. ɓe ɓurama puttere ko dingira makko o faala yo heewi. il veut répondre à des millions de questions pour avoir de l'argent, des billets d'avion et autres choses.
rek lando de yewter men e wi'a kenen moƴƴinangol hoore mum wonugol neɗɗo weltiɗo ila dowa moninde woɓɓe go wayi ɓe monina woɓɓe go wona fi ɓe waɗi pere ila dowa wonde pere donc hetno nde ɗo yewtere ko nawna selli sawdani mbeɗen salmina nokku ko won ɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullah.